الحمد لله الذي أنزل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم محمد رسول الله. Alhaji Abubakari Banda, Yidani Zeemoli, Afa Amin Ya'qub, Alhaji Tijani Gomda, Alhaji Ibrahim Gomda, Mr. Ibrahim Ya'qub, Alhaji Buni Yaamin, Alhaji Afa Toɣim Sanwara, Aziz Abdulai Gomda, Naya Gomnanti Zuliya, cheŋti Ndan Yaa Naa, Yaa Limam Haj Yusuf Kuli, Yaa Limam Haj Yusuf Ndan Yaa zani, gahiri booni Naya Gomnanti Zuliya, simnim bɔba ni yaa, kana Tijani Kuli mali.Gbaŋzilibu tulula zumana shara gol January bi apishina 27 January. Alkur'aani karimo mintima tiyepa ni te pirbi Magor Sadia. Munda kan la dua da tulula talata na shara gol January bi apita ni yini 31 January. Buni tulula la mishi na shara gol February dabai 2nd February. Ti pagal zuma dale na shara gol February dabata 3 February tarsara. Kpamba yele na molongo nyindula jagul tumo. Na unyahmatinin tam kapati solo. Na unchal Yaa Limam Haj Yusuf Ya'qub min bandan tuni maza tale. نبلوهم أيهم أحسن عملا